Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu subhanahu ve taala bugünkü cuma günümüzde inşallah öz dargoyunda berekeli kılgan bolsun tuğanlar. Allah subhanahu ve taala barımızın bugünkü dualarımızda kılgan taat ibadatlarımızda namazlarımızda sadakalarımızda istiğfar dualarımızda okugan Kur'an ayatlardı Allah subhanahu wa ta'ala özleri göğünde inşallah kabul kılgan bolsun. Barıngardın cuması berekeli marik bolgan bolsun inşallah. Hormatly tuğanlar, bugün sizleri menen kepti Kur'an jönünde kılabız. Kur'an tuuralı söz kılabız. Birinci Kur'an'dı tanıganга hareket kılabız. Andan keyin Kur'an'dın fazileti tuuralı bir iki hadis okuyubuz inşallah. Bugün oşondoy tarizde maegibиz bolot, nasip bola turgan bolsun. Birinci sura Kur'an bul emne degen suraga biz kantip cevap berебиz Müslüman katары. Biz aytabız Kur'an bul Allah Taala'nın sözü dep aytabız. Kur'an emneken? Allah Taala'nın sözü. Allah Taala'nın sözü degenden keyin biz emneni düşünüşübüz gerek? Kur'an'ın içinde azırkı bizdin kolubuzdagy bolgon Fatiha sürösünden başlalıp durup Nas sürösüne çeyin kelgen 114 sürönü aytıp jatabız biz. Oşol 114 sürödön turgan 30 paradan turgan Kur'an Allahu subhanahu ve ta'ala'nın sözü bolup esepteledi. Sözü degen sözdün manisi Allah Taala'nın sıfatları var. Allah Taala uğuçu, Allah Taala körüçü, düşünüktü mü? Allahu subhanahu ve ta'ala rızıktandırıcı, Allah Taala keçirücü, Allah Taala süylöçü degen sıfatı var. Huday Taala'nın kelam da koyuyoruz biz. Süylö sıfatı var. Emne üçün sıfat dep aytabız? Sebep degende Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de özü turalı kanday bizge kavar bergen bolsa tuğandarım. Toora mı? Allah Taala biz Allah Taala jönünde kaydan bilebиz? Bir, Kur'an'dan bilebиz. Biz Allah Taala jönünde kaydan bilebиz? İki, Allah Taala'nın Paygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bergen kavarlarına tayanıp durup bilebиz. Buna Hazreti Peygamber Allah Taala jönünde emnelerdi söylegen bolsa, Allahu subhanahu ve taala Kur'an'da özü jönünde kanday kavarlardı bergen bolsa, bulardın barın biz sıfatları dep atap koyuyoruz. Huday Taala'nın sıfatları. Allahu subhanahu ve taala emne İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytat. Allah Taala'nın kelam sıfatı var. Allah Taala yetekellemu söyleydi. Birok Allah Taala'nın söylөгөнü mahluklardan söylөгөнüne okşoş emes dep aytat. Antkeni mahluk söylөө üçün karajatка muhtaçlığı var deyit. Allah Taala bolsa oşondoy bir zat hiç nersege muhtaçlığı yok deyit. Biz söylөө üçün, men azır söylөө üçün aldыңарда oşol oturup din jönünde kiçine kolubuz jetişinçe nasihatlardı, jakşı sözlerdi, bayandарды айтуу üçün
Muhtaçlığım var emnege. Birinci tilge muhtaçlığım var. Tişge muhtaçlığım var. Oğuzga muhtaçlığım var. Tamakka muhtaçlığım var. Öpköge muhtaçlığım var. Bular bolbosa men kanday süyleyim. Bular bolsa kaydan tıbış çıgat, kaydan tamga çıgat. Oşol isтерге bir maňyzly jetkürүү üçin tilge emin. Oşol tildin tamgalaryny emne kılam? Fonetikalik jaktan çıgaram. Oşol tamgalardan turgan sözlördü özдөштүрөm. Oşol sözдөр arkылуу bir süйлöm kuram, bir süylöm tüzöm. Oşol süylömdü jetkirişke hareket kılam. Süylömümün üstüne özümdün emnelerimdi, emosiyalarımdı koşom dagın söz emne olsun, süylöm tasirli olsun. Kıskaçası bu çok bir proses. Ayabay çok bir proses. Adam balasını süylөгөнү жөндөн жөн болгон bir iş emez. Ova men süylöym. Süylөгөнүмдү men atkaram. Birok menin süylөгөнүmdү kim jaratat? Allah jaratat. Meni süylөгөнүmdү özüm jaratуучумун emesmin, jaratуучу emesmin. Bizdin akidabızda oşondoy. Biz kaalap turup bir iş kılsak, kılıkты biz kılabız. Oşol işti biz atkarabız, birok jaratуучу bir gana Huday bolat. Gördüңүздөр mü? Oşon için Allah Taala süyleyt degende, mına serge azır oşonday aytkan siyaktуу düşünböşübüz gerek. Biz aytabız, süylö Huday Taalanın sıfatı. Allah Taala'nın sıfatların bari ezelki. Allah Taala'nın barlığı, zatı kançalık ezelki olsa, Allah'ın sıfatı oşonçoluk ezelki de aytabız. Başkaça aytkanda Huday Taala'nın zatına, sıfatına bir baştoğunu ırolabıyız. Düşünüktü. Egerde baştoğusu bar bolgon, sıfatının kaysi bir sıfatının kiyinçerek payda boluusun kabul ala turgan bolsok, al Huday bolboy kalat. Allah Taala'nın zatını kiyinçerek payda boldu dey turgan bolsok, al Huday bolboy kalat. Hudaydın Huday boluusu üçün kadim boluş gerek dep aytılar. Kadim boluş gerek degen sözdün manisi baştalışının başı bolboş gerek deydi. Oşon için biz bunu ezelki degen sözdü koldanabız. Mana Allah'ın sıfatı oşonday. Kelam sıfatı oşon için Allah aytar. Kur'an bul, kelamullah deydi. Allah Taala'nın kelamı bolup eseptilet. Oşol sıfatı bolup eseptilet deydi. Gördüңүздөр mü? Бұл emne degen söz? Kebiri çıkıp aytışı mümkün. Kur'an deydi. Kur'an'da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ga özün sözün koşup koygan. Je bolboso bul Kur'an murunku Hristiyan dini menen Yahudilerдің dininin ortasında oşol ki iki dinde iki emeni ayık kitepti okup durup Torat menen anan İncil'de okup durup Peygamber özü oşol Kur'an'dı emne kıldı kol menen жазган dep aytışatlar. Yok. Bunu aytsa kapır aytat. Bunu aytsa İslam dini kabul kılbagan bir insan aytat. Peygamberдің peygamberini kümөнгө түшүрүү üçün emne başkalarda adaştırуу üçün aytat. Müslüman munda işenbeydi. Müslüman munda işenүүsü kabul bolboy, tura emes bolup kalat. Biz aytabız. Fatiha süresinden başlap durup tuğanlar. Fatiha süresinden başlap durup. Akırkı süren Nas süresine çeyin. 114 süre emneden turat, ayatlardan turat. Ayatlar emneden turat, sözlerden turat. Sözler emneden turat, tamgalardan, tıbışlardan turat. Kur'an'da Hazreti Peygamber baş bolup durup, Cebrail aleyhisselam da anın içinde. Andan kin ulamalardan bari Kur'an'a hizmet kılgan. Biri de Kur'an'dan bir tamganı çıkargan yok, Kur'an'a bir tamgada kirgizgen yok. Unutmаңыздар bu nerseni. Kur'an'a bolgon iman kat'i oşunday boluş gerek. Kur'an'a bolgon Müslümandın işenimi şeksiz oşunday boluş gerek. Kur'an'a koşulgan bir de tamga yok, Kur'an'dan alıngan bir de tamga yok. Bari Huday Taala tarafından Cebrail aleyhisselam arkulu kevirde tüzmötüz
Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in жүрөгүнө кандай түшкөн болсо, күнүбүзгө чейин дал ошондой сакталып келген. Бул Курандын сакталуусу өзүнчө бир эрежеге байланган. Бул эреже таватур эреже деп коюшат. Куранды Hazreti Peygamber'дин оозунан мубарак алып туруп, сахабалар өздөштүрүп табииндерге өткөрөт, табииндер табииндерге, табииндер болсо кыраат имамдар өзүнүн кийинки болгон шакирттерине ошондой чынжыр менен күнүбүзгө чейин Куран Карим келет дагы эч кандай өзгөрүүгө учурабайт. Анткени бир ошол Куранды жеткиргендер ооздон алып оозго жеткиргендердин саны жүздөгөн равилерге таянат. Ал эми акылга таянып туруп, акли болгон бир эреже менен биз айтабыз. Качан кайсы бир кабар жалгандын үстүнө биригүүсү мүмкүн болбогон бир топтон өзүнө окшогон сан жаатынан жалгандын үстүнө биригүүсү мүмкүн болбогон бир топко өткөрүп, ошондой топтун дагы өзүгө окшогон бир топко өткөрүп келген бир кабарды тануу динибизде кабырлыкка алып барат деп келет. Себеби мүмкүн эмес. Ошол жүздөгөн инсан, бул жерде отурган жүздөгөн инсан могу жерде отурабыз го, биз канча киши, 100 киши, 200 киши, 1000 киши, могу жерде 1000ден ашуун отуруп атабыз. Ошолордун баары бир кабар маселесинде, ошол кабарды мисалы бир жалгандын деп айталы, эң туурасы ошол 1000 киши бир жалгандын үстүндө биригүүсү мүмкүн эмес, бул абсурд деп аталат. Акылыңар ошону кабыл алдыбы, кабыл албадыбы? Албетте. Могу жерде 50% бириксе дагы 50% айтат, койгулачы, айнанайындар, туугандар, эмне буякта жалган сүйлөп атасыңар. 99% бириксе да баары бир бирөө чыгат дагы айтат, койгула, андай нерсе болгон эмес деп айтат баары бир. Демек ошол бирөө айтса, ошондо ал кабар жалган кабар деген маанисинде болуп калат. Куран Алланын сөзү экендигине ошол канча киши өткөрүп берип атат бул кабарды. Ошол кабарды өткөрүп биздин чейин ошол септен келатат бул. Ошон үчүн эч бир инсан Курандын Алла Тааланын сөзү экендиги тууралуу шектенбөөсү дини болгон, важип болгон, парз болгон бир милдети болуп эсептелет. Алла Тааланын сөзү бул. Куран Алланын сөзү. Динибизде Куран Алла Тааладан кийинки экинчи орунда турат биздин жүрөгүбүздө. Өтө маанилүү. Буга дагы эмне кылабыз? Иман келтиребиз. Ошон үчүн Куран тууралуу Hazreti Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистери айтылган, туугандар. Көптөгөн хадистер айтылган. Ошол хадистердин бирөөсү экөөнү окуйлу силер. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деди? Иқраул Кур'ана фа иннаху яти яумал қиямати шафи'ан ли асхабихи. Эй үммөтүм, кыяматка чейин менин үммөтүм Кур'анды окугула, кыраат кылгыла Кур'анды. Алланын сөзүн баштан аяк чейин окуп катым кылгыла. Катым бүтүргөндөн кайра баштан баштагыла. Эч качан Куран окууну токтотпогула. Алымдарыбыз айтат, бир мусулман дейт, Кур'анды жок дегенде 40 күндө бир катым түшүрүп туруш керек деп айтышат. Сахабалар 3 күндө бир катым түшүрөт эле. Арасында 5 күндө бир катым түшүрөт эле. 7 күндө бир катым түшүрөт эле. 15 күндө бир катым түшүрөт эле. Эң кеч дегенде 30 күндө бир катым түшүрөт эле. Алымдар дагы мен пайгамбардын акыр заман үммөттөрү бир аз жалкоо болот. 10 күн дагы кошуп коелу, 40 күндө бир катым түшүрүүсү зарыл деп айтышкан эле. Маселе биз ошону кылып атабызбы? Иншалла Рамазан айы келатат, баарыбыз ошол хатымга эмне кылабыз, хатым намазга турабыз. Жок дегенде бир жылда бир хатым түшүргөн соон эмне кылып калабыз? Алып калабыз. Аны да сен түшүрбөйсүң, намазда угуп түшүргөн боласың.
Alhamdulillah деп айтылат да ошол жерде. Кур'ан уккан менен Кур'ан окугандын сообу бири деп айтылат да. Эгерде андай болбой калса, такыр эле куру калып калат элек бир сооптон. Мисалы, могу жерде Фатиха сүрөсүн окусак, канча киши окуса Фатиха сүрөсүн окуган сообун алат бизде. Уккан дагы окуган сыяктуу соо алат. Кур'анды окусаңар кыямат күнүндө Кур'ан силерге шапаатчы болот дейт. Шапаатчы болот деген сөздүн мааниси сага тозокко өкүм берилген. Тозокко барат экенсиң, кирет экенсиң. Сен окуган Кур'анның тоскоол болуп Кудай Таалага жалынат. Я Рабби, кыям бул тиги дүйнөдө мага маани берген, хатым түшүргөн, мени окуган. Мен аркылуу сага ибадат кылган. Бул тозокко күйбөш керек деп Аллахка жалынат, суранат дейт. Алла Таала дагы эмне кылат? Азирети пайгамбар айткан: "Ал-Кур'ану шафиун мушаффа". Кур'ан Карим шапаат кылат, шапааты четке кагылбайт. Шапааты четке кагылбайт. Шапааты кабыл болот дейт. Кур'анда кээ бир сүрөлөр бар. Ошол сүрөлөрдүн шапааты четке кагылбайт. Мисалы, Мүлк сүрөсү. Ким куптандан кийин Мүлк Табарак сүрөсүн адат кылып алган болсо, бул Мүлк сүрөсү, Табарак сүрөсү дейт, аны бейишке киргизмейин Алланын аса шапаат кылып тура берет дейт. Табаракеллези биядихил мүлк. Бир бет, эки бет, бираз жарым бар, эки жарым беттик бир сүрө. Үйрөнөлү. Кур'ан үйрөнүүгө аракет кылалы. Азирети пайгамбар айткан: Кур'ан окуган учурда ар бир тамгага бир соо эмес, 10 соо аласыңар дейт. Туугандарым, 10 соо бир тамгага. Кур'анда канча тамга бар? Бул айткан хадис хадисун хасанун сахихун дейт. Сахих болгон бир хадис, заиф майф хадис эмес бол. Окуган ар бир тамгабызга 10 соо алабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим 19 тамга. Канча сооп болду? 190 сооп болду. Азыр отурган жерден 190 соо алдым. Бисмиллахир-рахманир-рахим 380 соо алдым. Кара, отурган жерден. Сен де окуп атасың, сен де бул соопко ээ болуп атасың. Булда эң төмөнү 10 соо бир тамгага. Ошондо Кур'анда 323.671 тамга бар. Көбөйтөбүз 10го. 3.236.710 сооп бар. Bir хатымда. Bunday мынчалык соопту качан иштейбиз, я. Кур'ан үйрөнүү бир аз белиңди байлайсың, ниетиңди бекем коёсуң, өлүп кетейин 3 айда Кур'анга отурасың. 1 айда отургандар бар, 2 айда отургандар бар. Могу жерде бир дамлабыз отурат, могу жерде. Булар бир жумада түшүрөт, дамла тура эмеспи? Сиздер бир жумада түшүрөсүзөрбү? Алла разы болсун. Бул дамладын программада бир жумада түшөсүң Кур'анга. Туугандар, Алла Тааланын китебине маани берели иншалла. Карасаңыздар. Элестет, Кур'анды үйрөндүң. 40 күндө бир эмне кыласың? Хатым түшүрөсүң. Мындай эми жалпы тияк бияк менен 3,5 миллион соопко ээ болосуң. Бир түшүрөсүң. Bir жылда канча миллионер, миллиардер болосуң да. Ооба? Анан бул ошондой бир акча, сооп. Бул да акча да өзүнчө. Ошондой бир акча эмне кылсаң кыласың банкротко түшүрбөйт иншалла. Бул банкрот болбогон акча. Эмнеге банкрот болбогон деп айтылганда аят бар. Иннеллезине ятлуна китабаллахи. Алла Тааланын китебин тилават кылгандар. Тилават деген сөз. Тилават кылганда ибадат болот деген ушун тилават деп айтылат. Тилават кылгандар. Ва акамус салата 5 вакыт намазды бекем тургузгандар. Ва анфaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Алла Таалан ага берген байлыктан ачык айкын жана купуя сарптагандар. Кээ бир айтат садака жашырын түрдө берилиш керек дейт. Аят айтат ачык түрдө да бере бересиң дейт. Кара, аят сөзү ошол.
وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Biz alarga bergen rızıklardı açık ayıkın sadaka verişet, taratacak, zeketin verişet, kubuyada kılışat deydi da. Alaniyeten sirra. Yarcuna ticareten len tebur. Bular deydi. Hiç kaçan bankrotko adamdın nolgo düşüre turgan bir soda, düşürbey turgan bir sodanın içinde deydi. Anladın mı? Bankrot bolboysun deydi. Oşunda bir son. Allah subhanahu oşunu ticara da vatat. Karısanızlar. Öte kızık. Soda da vatat da. Namaz okugan, oroza karmagan, zeketin bergen, sadakasın bergen. Bulardın başında Kur'an okan. Birinci iret Allah bir yolda namaz okan da اَلَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ Birinci Allah'ın kitabını okanır. Sebebi kitapti okuyan insan namazı da tatlıdır canat karalbat degen manisinde alımlar arasında sözleri var. Bu ayetlerine dayanışat. Yercuna ticareten len tabur. Hiçbir bankrotko uçravay turgan soğudanın içinde olur. Elbette sen degen 7 kavat asman, 7 kavat yeryüzünün alamdın kazınasının iyisi olgan Allah subhanahu wa ta'ala ticaret kılıp atasın. Al kazınadan verilgen sayın kazına hiç kaçan bütpeyt. Hiç kaçan emne tügönbeyt. Valillahi hazainus semavati vel ard. 7 kavat asman menen yeryüzünün hazain kazınaları kimge? Tanıdık. Ege biz Allah subhanahu wa ta'ala tanıdık. Oşon için Allah Teala aytat. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ Allah subhanahu wa ta'ala kıyamatta bular aldına düşkönde alarga toluk kandu alardın sıylıkların Allah Teala ır olup berettagın anan berip bütköndön keyin aldın mına sen moğun işledin aldın seniki وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ An üstüne dağın Allah Teala özünün ırayımınan faziletinin lütfunan dağımını koşup beret deydi. Жақшы sodager satvatkan uçurda tarazaga tartattağın emne kılatanan 100 gramda menden bos деп koşup koyat. Бұл menden deydi da. Allah menden dep dağın beret üstüme deydi. Soğuptırdı. İnnehu gafurun şekur. Allah subhanahu ta'ala keçirüçü jana şükürlördü kabul kılıcı. Allah daima tövbe kılgan jana daima şükür kılgan inşallah kullardan kılgan olsun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetike ya erhamer rahimin.